Kaya senong tutuong kumadati din sanan kano may dati patilang busaot kapag yang payan dati tutuong bay no yang payad misisa to kapod isuang sambayang. Kinarahingan ang sundo isuang kerjaan sorga kung sikaw tu kano kagwihayad kapag yang payad suang kay sisa na sambayang tutuong labay no ikalansanan da alumisot kendalanon ang piramutan dahay gisambot santob no padi ang bulayan dahay nga manahakdat paminsuhu datu milambus at aparagatam ogirot isuanggot pananudan dia kumadia. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong tutuong insan po kumadati din sanan. Puji Tuhan tu tadaw no po di bayan no nakatalib to kakagudat ay sangadaw mantan na pantaman na kinarahingan. Iho kadaw nga agaya konsekahan ko di taro di bayan no. Tu nawayaan miyampay dot norikoti gompoton. Okay. Tatuang napabayan no hom tinapapanambarasan dati nga ay pansusuay kaman tadil bukot monikit tadaw daman dati guno tu orohyano ko dot papiduo dot kinapurimanan da nawayaan isuanggat kendalanan di tadaw sabat tabay no. Itinapot pelajaran dati tatuang bay no panambarasan to ko nga payumpohon dati isuanggat kitab Amsal buk patalu. Miyampay datulo panambarasan dot ogirot kasari. Isuangga Amsal buk katalu ayat katalu. Kada nedad inapay lisih kesetiaan nga menangkiad dia may napasulungan iliyaw nu may nagi pasurato do iginawa nu. Iya na pangakano kadat lisi nagi lansanon isu ang pangintangan na kinarahingan tulun. Katumbayaan na kumah kinarahingan miyampay ayay ginawa nu kada na sondi kumadat pemusarahan nu sendiri. Ako na ni siya isu ang ganun na po hipaburuan nu isiya na hit papatulid daralan nu. Kita daw di bay no nga puji Tuhan tu asapo yahay dat isuang nakabaktian hilok kaya dat kamon na kampung rumidi nango insan pakagud mongon sikaw ako montok dot wilayah 12-13 tu nakanud mini amung isuang nakabaktian di tadaw sabat di bay no. Hariman tadot Liningkung, daerah Beluran, gereja Beluran sendiri, Muanad, Ulu Dusun, nagi hilod daerah Sandakan, okay? Panang Sandakan, pensuang nagi pasar daerah nakanudot mini among di tadaw sabat tubay no. Kung sikaw di sakadung na kayo. Siyaw tu nalihuan. Man tahad ko ibadari pasiaro nga kahawa di tugarang at kalihuay no di pinindalan kapyo dit kabaktian di tadaw di bay no. Kagaya ng konsikahan ko kumahdot ay insanan nakampad isu ang pinapaindalan dat pembaptisan panguhupan naman tadat gereja-gereja di Pensamok mantadat
ulu muana dam ulu dusun pakon no poko mantan pengupan ako yuhom ay kan tada nopongo it ay koindalanon dit pembaptisan di tadaw di Baino. Isa kaguhi konsikahanku mantad nedot sokodung di ministerial Pasar Hamir nakorikot di presiden sendiri dat minay papaburu pinapaindalan di pembaptisan di tadaw di Baino. Sa ginumud turu atulun baptisan irin padinga mantad dot iso at tinimungan dot sambayangan da iwalay gereja rumah it iso estate dahiti nga doon doh na pom orubat ka piya tu aylo kanud may among piyan may sambayang tu mantad na dit kabaling kahangan dit wayo on dilat karay titipan na sakit do COVID. Jadi hali piya megal di nga puji Tuhan tu haray kinasagaan dilo dot sinumaliwan damoy pun do bulihi sumaliwan ko nga ay may pakibaptis untuk ki calon baptisan katalib do pandarim patilambusan nun da kautit home church do hitikin na nandi ka kagalagala di piraun da doon do ki nga ikalasanan insan timpu da sumanu ay harada haralan dat iyolo nga kanu may amungom iyati nga kanu may ramut dahil dialo may among ilo kayo ng dialo. Okay. Jadi mantan na pengalaman di tadaw di Baino orahyan ako di dot ay mangigit iti panambarasan dat karay nun winawayaan mantan di kaimpunon gisamot na acara di tadaw di Baino. Sira na po dot ay nano keputusan dat duo na po dam mapatulan ko siyam nga harat pembaptisan. Ina po di tadaw di Baino numandi o turo isi o bertugas paingka iku bertugas. Puji Tuhan tu mantade di kaisisan dati insana no po hit nang kaigitid dit pinatumbayaan da tugas nga pinapaindalan miyampay paintopot mantad na di kinaisisan dati o gumuit pengalaman dat nawayaan ko secara pribadi. Sairan na po pinapalambusit manawalay dat kasaksian nagi barupad cerita misyon hingga hiti na kinayanan hiti na komanda pamo la kinasukodan di siyo. Puji Tuhan mantadit ay kogirotan di siyo tampinay robot lohok gisambot irinahit mila kumnad borasan dat irinit titik kasalimpunan dat pelayanan da hitik kinainon itik. Isa it berkat teka pengalaman di siya kagayaan ko ginawa nga pinapakitad hinggo ta ko na po iyati na po nga mila ta ko'y ogirat kasarid isuang ko katumbayaan. Kada ta ko pagkitanod iyati na po nga omulok. Tutumano do po pengalaman ni siya mantada omulok po 20-an lagi tikinenan dat ikomanda aiso pitimungan aiso atutunan aiso oilandat Adventist. Hirina di kapingam balutit balutan ngay. Kapi ruba ini dit mogompi dat ay tadaw sabat kadaw. Jadi popokita do hiti dat iyati na potim hinggo to ko na pod otopot kapiyo nga mila to ko ogirat kasari. Ay mangko. Okay?
Kada dati borosod hiti to kono kampung kinayonan dati milo to ko gumirot. Koin sodu no pumantad do kampung anan daw milod ogirot. Haronon day kamuratag. Haranit olokud mantad di ketumbayaan. May to kono igitay patatapo o ginaw dati iyati no po nga ogirot kasari dot hinggo no po ko kagarabon dati. Kada no pologoso do ino po ilisi om setia ngamonong kiat dati. Isuang Amsal buku katalu ayat katalu. Isay na kugya po pologos silo. Hari nangkud ilda dawkin no po pologos dati. Hari nangkud dat ay asya na guling no po pologos dati. Okon ko iyad di. Suway ko ihati no hit mumonsed iyati no po nga lumogos. Kologos no ka. Om nunundor alang datid mo iyati no po nga amo nong kia dilet ayat lisi om nogi kogiratan may na dati sidomo kon gya ko nugay hiti di sidom ko karo may na dati pasulungo do ilio may nagi pasurato do iginawo hingga iyati no po nga kanulisi om kalansanan iswang ga pangintangan do kinorohingan om tulun. Insan pakaguh dot ay magangat ako insanan toko. Harokan toko ubasan dati dot sayra no pokongoy toko idombokon nga harohi kapurimanan dati dot miagalot ando ubas semoy kumpul. Ubas semoy sambayang. Miagalidit hari Sabat no po nga iso o timpu daming panaw. Haramu tido katangaban dat iya di kaubasanan dati. Kada to kono impunay, kada to kono may ubaso iyati sendiri de iti no po hari Sabat nga iso timpu daming panaw. Komon kuno po mimpanaw nga amoy sambayang. Kada dati ubasanay dot yodi. Tu ubasanan no pon dari nga osili nundod iso o tabiat. Osili no pon isa tabiat nga at osusa takonod apangkal takonod mangidu. Itilongon dati sira no pemakan hingga pasuhuan. Iti kabang, kon ko iti tolingo, iti kabang. Ino po tanganak po orang mo semakan no kuro. Makan no po maanto ko no po tudukay mumangguna di sikang. Sikang ba sudu bosi tu sikang ka nga bosi ya karangan do sikang mo. Mano di tanak manuhu ni tanakit kabang daw. Ino po ko ngayon di sikang haron hiti todung ko ngayon di timato tiliw katunod dilo kabang nga mantad ko basan na no, hilok kabang ko ngayon di sikang isudo iyati no pompiro no taon dati dat makan po nga di kabang ko ngayon iho no po apat na no po 2 taon ko makan di nasili na din iso o tabiat. Dumakan no po nga di kabang ko ngayon. Manupya sampo na umato, itinopolongon nga katunod. Katunod do hinggol kabang. Pasuhuan di takano. Mungkodom ko biya. Nakuro. Irinig komondat kinubasan. Nasilit tabiat. Jadi, ino po hikobasan dati dat sayra koin sadu toko kotong kiad mentadit
keluarga dati kagumuan tampinay anggota gereja nga kada to kono ubasanay may sambayang hinggo to kono po nga iri na dagay tujuan to kon di bo o girat kasari to kono po hinggo na po paingkukuroh dat ino po hit kasatiaan dati di nga amu lumungko amu olakun may na po si damon iliyaw no may na pasuratan iginawa no moy da iyati na po nga kano to kalisiham kalansanan isuang kapangintangan da kinorahingan tulun sa pitulun. Jadi pasan pakagod munta kita nga sadu ino ko nga ikayo na natasadu hino ko sa borang garahat hitih takapiad wata sa saba nga no ko sadu ko mantada tiyon nga kada to ko na ubasanay di may kumpul may sambayang suway mo tirid o basana napad amoy sambayang nga o silid miya galindo dit at kasala o puriman nandatid ay so ikapuriman nanda apoy sala dahiri tunobas tahan tukul di berarti di irinigi kamoyan kud puji Tuhan mantad berupad isa kasaksian di pinapo lembus sa carita misyon nati di kaswabon di Bayno tampinay robot irinit milay datid anuon da isa at pangitanan dot hinggo to kono po nga girat kasari to ko amen okay sayra dot minanahakot panambarasan kasaksian sangulun man tadidit anggota gereja datid hilod estate price line isyo do bohot pang awayo on dilodid hilodoon do nga di siyo karate tilay bodon do lagi mumbalikan taday siya dumikon makinango nga ayo sa nang tiramutan hilo kayo ng dilod ni jadi puji Tuhan mantad na po dit hiriahid kalas baptisan inopohit perkongsian kapiduaan pengalaman dit pagibabarasan dahay nga kita na isiyan po nga harohot ay pawayaan na kinorahingan dat mangigit na kapimpinan na hirik ko yan hindi ino pagyadihit papasadya na dilad isuang dat maya hindi acara pembaptisan puji Tuhan dit Tuan Presiden tu isiyo haminamuruan dat persediaan na kalimpupusan dilad hirid kelas baptisan agumo na hit ikayrakirakan dat nawayaan dahay asa antakan dit perbincangan ini tayaan no kuna dadit perbincangan sekolah sabat da ko dit siongoy ako nada nga yo didit tok makipipiyod ako kuron madi perbincang yo di aramay no orang uku nga iyahay kadaw nga aramay dihirid kelas baptisan haron na dihit ay ilano monopat ko piyahi pengalaman di ko kayrakirakan nun haron na kagayman baptiso nga adi tumolop ngay pokoyoon di tilongon tinan na dit tu nakuro tu pola yung tilongon haroh pa kakagiyahingon daw tumbukaid haroh pumati puas hati jadi ino po dit nabaptis nga tinan no paingulay poilongon tu ino poilongon nga haroh po ngon tumbukaid haroh nagi kadaw hit baptisan no po nga ada sompono nakabangka tu sayra no po baptis arati kasari koboborosan dati obolotok dati
Tu samponan ka kagya kabang. Di nabaptis sila munong ka. Nga ako ni ka iya dihirim tapat kapiyo gi. Tu nakatalop o bagya nga rin man kapiyo. Nga iri na hit. Mungkin dat isa ayela nam hara kapiyo nakawayat tiyo di. Nga sekira na po daharam ako di naay oportobatan ni digid. Potelepon na di nga poing ka di tilongon adi potelepon tu haro po hingon tumbukay. Haro po hingon tumbukay. Apo natumbukan ma tu. Okay. Nga agaya ta kudit iso o perkongsian di siyod. Harati kamon da tombolog. Nuge ngarani tombolog gidi hay. Nu ngarani di elde daw kin itombolog got noritan di tampinay ifren di tino. Pilikan karin di. Pilikan gi ay. Pilik man po pilikan lah. Hingga dat iti napakatombolog got kamon da pilikan iti nga borasan na po dati imiagalit pikir-pikir miagali dikuruak. Ay iti na pagyat burung bangaw. Miagalang burung bangaw tay ko kuruak iti nga mga kangyat sada. Jadi ino pa dit isok kilang iti nga kilanggot mumusaid borosan na po dati kilang sadin lah. Ino pagay sadin idim. Iti na tinan ko piyot ay so tulu ay so tiki. Ino pa itulu nga tamon, itiki nga iduon. Jadi ino pa ndo hitulu patamon. Jadi ino pa itombolog idim hiri nando may pisahaw dit patamon. Piro-piro linaid. Mo taon-taon dat tamon iri naman akano. Iri no pakanan di tanganak. Nga insan ta daw minanutup iti kilang. Di na retanong piralinaid nga tutup kilang ti kantin. Ay so no di tulus sada da pinatam. Ay so no di ngayon di tombolog akano. Ay so no di ngayon di tombolog igitengon pa kanayan di tanganak. Tanga patay no di tombolog. No kuro. No basid dit misahaw po dit ipatamon dahirid kilang. Misahaw po dit tulud-tulud sada. Di kay lamoy pakisada. Di kay ladmoy dilaway may pakisada. Tumisahaw na di harad diri. Iri nakakuhaan na nangapatay di. Jadi iri no hit ay panukadan na noritan ni siyam kay lokom nunuhot pason do hiri. Kada takono dot aiso no po pastor nga olomok takono dot isuang nga katumbayaan. Kada takono sayra no po amoy sambayang umulohing tay ko katangkiad to komantado mulohing takono damoy sambayang. Kada ta kono koinsadu kono pumantada gereja, koinsadu pumantada walay, koinsadu mantada kampung, keluarga, kono may sambayang. Tu iyo di ta kono po nga ay say bida dati di tombolog ako da pilikan. Patay ta kumoti isuang ka katumayaan. Sa kira no pod ay imositarot sondihon datid isuang kakatumayaan, isuang kakasunion do karohanian dati. Sekirad ino po katumayaan dati nga posondihon dati dimolohing, keluarga, anggota gereja, nga hirih na dot ino po katumayaan dati nga mumbalot misok. Matay to kod isuang katumayaan. Haro hiti kogiratan dati. No kuro no kadilo mo ino po ilisihom kasatian dati nga opisok
Posidomon do man pasulungan iliyaw, pasuratan do hilag ginawo, moedet ihati na po nga kanu dalisi om lansanon om isuanggot pangintangan dot kinorohingan ng tulun. Jadi hinggoh to kano po itong Pinay, hinako sadu, hinako hitiyahay, hinako soborong rahat, it ay so katutun, lumisok, kung gimatod. Oroh yan, gimatod atutunan da si bintis, nga, sorohon na dati dot mga tay mo tirohani dati iyo di nahot pendalanan dati. Hinggo na po kayo ng dati, iyati na po nga ogirot kasari. Kada to kanod, ino po'y katumbayaan dati nga uwayo sa huyot. Mi boyo-boyo. Miloh na po hom, ino po'y katumbayaan dati ogirot kasari. Sebab do iyati na po nga sumon di toko dot kinorohingan. Isuang ga ayat kalimo, katumbayaan ako makinorohingan miyampay ayay ginawanu. Kada no sondi mantadot pemurangadan mo sendiri. Pengkukurag ala kamundat pengertian mo sendiri. Sira dat ngon dati poin semua ko itit ogirot kasari. Oh, obuli hikan tetid sekali sakala boh kagi. Obuli kan tetid montaroin san ka. Iri naka piyohit momon sa datid o basin dah dat may sambayang. Soro ko gaya hadmi karuhang. Bah, kano mo'y akan kadi karuhang. Hinggongan akan ay iti dia ka. Intangan nga to asadap mo tigya. Ay, sayra ditid. Rumikos so iyo ti pangangakan. Asadap di akanon kangko. Ako di ka asaro. Mantan po di tahun nakatali bo akon ka asaro. Di samudan nga akon ka asaro. Nga, ay siya bagyan da salad din topot kapiyo bo. Nga right to po ko iswang ka katumbayaan. Itino akon ka asaro o mamonsay datid arato. Irinahin manimpundot ay kolokudon da katumbayaan dati. Korotuon to ko. Tuit asaro ka. Bukan selalu ka. Imontorensan. Tumantado di montorensan, iati na pun nga mangin saro. Umbal mo ti di potluck di tenu. Atok koy. Ang bulih tungod gay masakan do ko bo. Haronot karakay manuk. Minta maaf na po din, ay di vegetarian na potluck lah. Potluck apa nori ka ti vegetarian na potluck. Haro na karakay manuk. Haro bosaw. Pero di bosaw di talo. Pihum-hum ko di so palanok nga ako di no kakita di teno. Nga ay tokoy. Mangin saro mo tinadid. Tanudon na ginawa hoy. Iswang nga pangangakan. Nga kombal ko na din insan. Tok ako. Paintaning ako di Eldawili sa minakan. Ay ako na ko nga dit iboso kasi ay nako nga ako di. Tok obuli mo ti boso iti. Iti di tilo bataso. Obuli mo ti boso iti di tilo bataso. Irin mati komandela din asam sa malam, okay? Kon ka iri kare. Asam sa malam. Tok obuli mo ti ka. Nga kakuan na po di nga nako nga kad insan. Kapuri manay no nga. Obuli iri na mangin duo, mangin talo. Paingka nagi kadaw ti ay konsaduan dati mantadat kinorohingan. Insan
ya dit asimpayan, ya di aramai da opori mananto ko. Mumbal nundet menginduo, mengintalu. Pasilin nundet kau basanan. Katilambus pamhiri nundet toko nundet basa mo sambayang. Timpunan boleh ba tinggal live di rumah hiri na po walay mintong ka live mintong ko di timpunan bo nga kayo manginsaro apasan mo tiri o insan indua mungkin sa minggu sa bulan ay kayo kasapi di gisambot bot tahun-tahun dat mintong ko na di live ay sige ako kita dati jadi hilot na lang mo said nu kumayan nilat kada na sandih dat pemurangadan nu sendiri ka. Ngon ko na po sama kayo nga buli ba ini bukan selalu ka. Iswang sambulan timpunan harata ko insan ako ngay kagumpul tumomod nga katumbaya ay na maid laid nga manginsaro kumutidid ako ngay hingga na pakayaan. Hingga karamayan nud mimpanaw. Iya di mari, iya di kau basananom, iya dini mumonsay datid katilambus to kanundan kainsado mantada kinorahingan. Harap piando kasiwatan, harap peluang dati do kamong gat kebaktian nga. Toko milomoy, nobas na didit. Kunon toko kinorahingan, iswang ayat ko onom. Iswang ganunu no po yung paburuan no. Maha dandad iya no po nga patuli do naralan no. Jadi pengkukura toko di magakun na kinorahingan. Iso no poralan, tumanud toko di boros-boros daw. Painsuang no hit mumagompi toko kaundarangan. Mamung toko papatumboyo toko dat kaisisan isuang gat sumambayang. Podasih toko no kumakinorahingan ompoin sa duo toko no kaposian dati mantado karaton. Jadi pengkura toko di modasi kinorahingan. Iri ni kamoyan dat painsuang no dat membagampi toko ti tadaw kondarangan. Saira no pod kagompi toko ti kaundarangan nga kain sadu toko no mantadit karaton. Ay mangko. Mantad ko may toko kumpul, kanu toko may sambayang, dahanu ni sanga daw, do popoburu, dit ako piyon toko korohyan do kinorohingan. Jadi puji Tuhan, mantadet pengalaman di tadaw di bayno. Numandi posondoto maya di khotbah di pastor presiden dati hingga iya hati nu penting nga tulun ngay tako wagu isuang ketumbayaan saira dat no katarimo tako Yesus dagang pamasih dati. Tamon tako na di ngay kaubasanan dat ay it antakan dita tako pa nakatarimo do kinorohingan. Tong kiadan toko aramay piada. Tu aramay mo tigati kapolidon kadit monopot. Itindagi kapolidon at iadit karamayan na tulun. Ogumu pagima apalid. Sakira na pod aramay ti kapolidon tumbaan ko ihati nga madai. Nga mantadet itinupa kapolidon nga aramay kapurimanan da timpunon iri na hit manumpalid dati. Jadi moidat katilombus to kadalot pangingigit dati katumbayaan kumakinorahingan may na dati posurato itilisi ang kesetiaan dati
kumakinarahingan. Katumbaya ay tokonom yang pait ayay ginaw dati. Sumondih toko kumakinarahingan. O kunon toko paindalanon toko kaboboyhon dati. Kopiontok ki korohian na kinarahingan. Isyo na hipopotulid daralan dati. Miampay dat auramat toko kinarahingan. Hirinod iati na po nga kanu toko koinsadu popoinsadu oposyon dati mantadit kaboboyuhon dat mangimbayat iswang nga karaton. Okay? Jadi hinggo toko no po o girot kasari toko igitan toko ison to binaylan. Gisam mo po din nailanong iri na igitan dati. Tuhiri na nailan toko. Okay? Sakira no po dat mumugang pitulan dat iati iri na ilan dati iri na igitan dati. Isuang nga pangakakan panginginom iri na nailan toko iri na gay pendalanan dati. Ikalansanan dat iati no po nga kanu potilombus at ogirot kasari. Nga iri na kasari it pangompok dati sorohon nga dati dat inupoy rogon nga ako ni moti ko poy ngodok. Mantad ko iati na po nga mumbal tokod gumirot. Katumbaya ay no. Dat mantad ko mangimpun ko mangimbulay ko kagud kay si sanud it ogirot kumakinarahingan. Katumbaya ay nad okon nagi gumumu o pagumbalan. It awayan dati. Gumumuot at timbabaan no. Sayra dat mumbal ko gumuli kago kumakinarahingan. Jadi sabat torikot kay sison na ginawon haro kasiwatan ko tibay no. Rumikat ako may kumpul. Na isay no kayo nad haro ni tambalot hinggo ko ka. Hinggo ko. Hitiok ko walay. Ba kano may dilo haro po ka. Pagumbalan mo sirigi. Iri na kamuan kud sarohon nad haro no potit pangimbayat torogon kumadati. Nga mantad ako goyo ondat ay lisihom ko bontugon na kinarahingan. Tumbayaan to ko dat gumu oralan na kinarahingan dat manghak o mangigit datid. Mo'y iati na po nga patilang gusto ko ogirat kasarit iswang na katumbayaan. Miyagalidit pahitian to ko natit panambarasan na itong lubay no. Kung sikaw dat pinakinanghanom kinapagyampayan dati kano misisot to ko iswang na sambayang. Kinarahingan iswang kerjaan sorga kung sikaw dat tutuang iti insan pakaguh dat nailaan dahay daharo sa kadungnod iswang katumbayaan dahay sayrad monopot yahay dat tumilambus dat gumuli mangigit di boras-boras no. Hara na po kalumokon dahay sebagai dat tulun sa pitulun lawi po dat iswang katumbayaan nga may nahay ahako gisambot kano kagwehed gumuli monong kiad di kapasiyan dahay dalaid monong kiad nagi di kaubasanan dahay dat amu moy among amu sumukadong iswang dat perbaktian anuan nahay kuasa gisamukano yahay sumap pagumbalan mantadi rogon moy iyahay no po nga patilambo sa ogirot kano dat gumirot kasarid hinggo na pakinenan dahay gisam mo kaumpokon na kaposiyon nagigisam dat karikatan ni Jesus sa kumendo. Tatong bay no, sikaw to tamangan mi hay, posik yahay do kaswabon na suwab mi pay kasiat kalidasan datinan, popolambus at nuno na pay buruan tindalan na kaposiyon. Tinasambayang dahay isu ang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kumadati di sanan,
harohot dua harundinganku kumadati kapaguluna po nga tatuang ga suab sumusuhot na pa nga tatuang da suab dino harohot pagindalanon ko tatuang got bayno misusuab kanton lah pero ko tumungkiad naman tad koy nanti isuang gadua tadaw nga ako apo ilanong pa yung kukuro ko indalanon jadi moedat ako muhot-tuhot aman dadandadom kapag yampay takon dot dua na podam turu hari bulan dua na podam turu confirm dua na podam turu kumano mo nga mamuhon ba di suti iti bagi palulusan dan harap pa palulusan ako suti lah untuk kedua tuang obihan pa ko indo ori ko tatimpo wah jadi hinako po kung sikaw ni kadaw ay sokadung na kayo maya idi pagihupan dot manambing pondolihan ni paghansakan to ay so no pa'y paghansakan ni hirik ko yun nun dahil sumambaya nga kaula iot gisambot ang doon ho pa datulun nga kaula jadi irini tomo doon kung sikod harap piro-piro no kambalutan dati sinumo kadung ikalansanan dat irina hit kagayaan na kayo ginawa muntok ko panguhupan na hiri. Bahin ako po sa nung tatuong lumison na dako ni pitatuong bay no o pasikasuab nga ando ang arurulot tangkaryos hinako po